masida maruina pangthokiba mifam sida akhoi state ta lairiba tonga tonga nafam da lairiba sugi designated KMC Meitei gi khongkhang singa chingkhong chingya da yam nakna leiba mafam sing da leiba stegi tariat khaksi lautho ka da khara lapna manung hanjuna thamkibe mafam si manakan ni makte yana bagi mafam je leire aduga akhoi gi national highway gi free movement gi mafam si madi akhoi masimadi chapchaba kano tauba leitana leiri matang sidadi akhoi production purakpagi yani yaro habi potum leiri aduga hojik hojik si akhoi gi leiri ba post saida continue taugadra extend taugadra haibi wafam sida madumakti chapsana ko lenga ki mechanic gi phongdok ta basu lei aduga masi kari gi makha pon gane hai ganda makoi gi leiri ba ground rule sing in by in the ba amasung swai sigi area sigi jaga se yengaga tawgani haibi gi chapcha ba wafam amadi laktana leiri haiba tare aduna marak sida khoi ngasi gi thamjari ba coming back to the topic of today's dialogue closure of lauthoki tariat amala ma thamkiba and unseen strategy la iba khongpham sida anakan ani maktegi hai tare akoigi kanu gi su sugi group tagi su masigi yarakpagi pot amakak hai tare pot amakak am khatang shopton no begi mogi stand sidagi akoin uba phangba amasung taseng na masimakna peace process ta lakna begi macha ama oidori bra natraga what is really behind all these things sigi unseen strategy se kaino haibna chingba khana nei na bunga sigi thamjare topic si khana nei na saru ga bina bai da mangta ko studio da ngasi lengsin video si kai khumna jari ba panelist si ahana makta ko gi social activist oza dr kiran yendrem oza taram nokchiri ani subone lengsin video si dana manjuri ko university ke associate professor oza noni ARAMBAM oza taram nokchiri ahum subda lengsin video si frontier manipur gi editor oza PAOJEL CHAOBA oza taram nokchiri oza ahan bagi round gi si oza noni da thamjege oza ahan bagi oina ngasi gi hujik pop gi laidiba development hai tare masidai da koi karmaina yengba yai masita sengta sengna laiba pot si deal se haiba tare masina koina shanti gumba shanti restore tokna pot no ubaya bra maram amarom da de koina su se miyam na abrogate tawro haiba se laurga laiba pot ni hai tare ado masi se really masigi marum sida koina udaba strategy ma layena khanba yabra masigi deal se kamai ni views akoi gi ngasi ge thambiriba akoi topic titling isi ge mong si yengadi akoi strategy rom da khare hena khana biyai khudamoina harba matam sida akoi ge 16th June 2025 ngarang haib tare akoi gi Hindu news the Hindu newspaper carry to ba akoi pau si mayam na yam kan nei nei masidai sida ikuna ngasi thami ba hiram masigi mong se ikoi nei si hargadi masigi maikei hana hana haibiya basi koi gi su gi representative mana ngarang sanaki ba wari si karam haina report over ki haibada mahaki Hindu da quote over si aikoi gi demand sing si change tawrabani na su gi ground rules sing si su change tawba mathau tagani haibasi hai adu ergadi akoina somdadi su gi kem si hongdokani haibagi akoi gi apen ba khara phaunaba amasu lei adu nakal amorom dadi ngasai gi bargaining si strategy si mawng amada su gi kem hongdok paga iroinana aikoi gi hanagi leigiba ground rules sing du su nauna muk ithokadabani haibagi mawngta pressure ma pi haibasi ding sai statement sida mami tai ador di aikoi gi government of India na su gi KMC hongdona ba MHA na makoi da pressure pi ba nakala madana Kuki gi group sing sina strategy ma puthoga he hoi akoi KMC ji hongdok ke adu ground rules ji hana leigiba ground rules ji ko hongdok ta bi yaroi hypothetically akoi da bhamna sagala hai taraga di preamble da Manipur gi integrity ka heloi ga hai ba territorial integrity ka heloi ga hai preamble da yawi da masigi wafam sing si akoi hong si hairak pasu yai wari ba hari ba kari gno haide union territory with legislative assembly ama pi hai basi akoi gi kaino gi me gi third ki issue si lakhra matung da me gi 13 14 sai da sigi demand si pukhala khrabani hai tare ne ko asumana separate administration dei mathang onang si lakhi ba sina ai koina yengba ya basi handaki su gi pek asidai sida akoi gi Kuki gi sumba su gi campsing si closer haigadra hongdokpa haigadra masigi torop matam si da laiba strategy si yamna aikoi da comfortable oiba strategy amoina di leitaba mali karigino haimatanda Manipur da ngasai ethnic oiba group naiba adugumba ain sing semakadra natragana hoigi separate administration gi wafam asi kanglup ki naiba mong da thabak torokadra haibasi yamna chawba chingna basi akoi Manipur bo kahening da mioi sing gi yam chawba kholaw mani haitare
aduna sigi maikeda strategy du adumani yengba ma yai ani shuba matam da aikoina yengba ya basi highway si hangdoke aduga aikoi gi sigumba ground rules si sing hapchen ga dobani highway gi manba exchange of political conditions haibetare adugi mami yamasu ta da badi natte haina lawi adu aikoina ngaksabadi kari no haiba kansida bharat samvidhan da piriba free movement hairo natragana free movement si right to life ko zu mariyam leinei aikoi economy ga mari leinei aikoi inflation mayam thoi punamak se highway sidais da completely lifeline ni hari basing sida free movement yarakta badi gi live impact sing asi aikoi government of India na MHA na makoi da wari shaba sida agenda amona pukalak pasi masi yamna khoida yamna changak na ba khoige yamna acceptable oidaba haiba tare karigi no haiba matamda bharat samvidhan da piriba atuguma fundamental rights sing ase so called kuki lalhoba kharagi agenda dagi negotiate toba yadaba posak singni haiba tare masidi civilian sings da compromise toba yadaba niyom amasung atugi right singni haiba tai maram di emergency situation da fawbada right to life se suspend to bayati high hope lady bane aduga sigumba free movement ga se suspend to jikara matam dano right to freedom of expression suspend to national emergency gi matam dani high batare adra sigumba sing koi manipur da undeclared emergency situation amada ai koi highway amaji free movement amadi resettlement ching basing se yahandana thamba aduga masi wari ona sanaraga laiba and that too for about 2 years I think this is something like a constitutional crisis amani haina su koi India gi history gi saruk sing da yengobada asugumba sidi ning tamba India gi matung dadi thoidona thokiba leitabra haina koina khanjai aduna aina atopa phum ga handaki discussion sida ngasi gi jakoina haijening base su gi kem thangdok thangjin tauba sida oina energy sing se loina chatki ba haibase aikoi manipur gi basic normalcy ma halakna bagi debate atudagi lapthoi haina lobusu ya karigi no haiba matam dadi that process of talk will go on but the very necessity to have normalcy in the state of Manipur cannot be dependent on the whims and the wishes of the underground groups, so-called underground groups natra adu waragadi masi dynamics se koi gi Manipur gi political representative civil society organizations singsna masi raise to mathau tai masi punamak si haijaraga aina kanna thamjaning baduga aikoigi civil society group sing na su discussion tobu madam ebeche da koina thamba ya basing gi manungda aikoina pamjaba se aina sum khanbada aikoina Manipur gi people na suspension operation asi 2008 tagi tawraga 5 tagi 8 aduga 8 tagi 11 da lakiba hoji phawa chatharaiba adu state government na withdraw tawkiba punamakse yengaga leiraga di suspension operation hariba process asi yamna mayek sengtaba adugumba dubious of exercise am oiraga lakhrabanina masida sida white paper ama government of India na puthopam thoi haibasi thamjani karigi no haiba matamda stipend 6000 per month for a particular cadre of Su group singsi oiba taragadi makoi da piriba paisa ji kanagi money no haidadi public taxpayer gi money ne adana taxpayer gi money na makoi da piribani taxpayer gi money na makoi gi facility me am je sengoli bani adana we as a public have every right to ask what is actually happening how many cadres are still alive, how many cadres are there effectively becoming part of the organization, how many people have been recruited in the recent times. See mayam se koi khangbi hakleba adana kana ngumbagi information mi kharana suma koi ngangna bada whether makoi ki cadres singsi really exist or not the right da yam chobo question mark hai tare so the violation of the ground rules have been evidently forthcoming and there are reports on that adana akoigi 27 years 28 years 24 years 29 years suba recently phagi bo lai hai tare KNP gi missing adari mokoina ceasefire a peace process tro ko matam du su to ko moi gi age was about 6-7 years 6-7 years in matam hoji 27-24 years or your budget so recruitment simar tawetna sima mayam je pulam yenga aikoina Sugi Sugumba dubious character mixing the masak sing segon Kangdo care that the public money run or basiki process it. We deserve to know what's happening. We need a white paper on this and see around matters. Okay, so thank you so much. Fazana tham video zana aduga akoi huziki wari shana bada su haitare akoi handak megi kunmari da su mamang da su kautana
group ani ge aduga CSO sing yauna sanabagi pot aduga somna klomge akogi tampaki CSO sing akogi marakta gyanadabagi yaudaba kangbusu yai maram taseng harakan akogi show group ka masi akone recognition pibo ina thokani huji ujan su thambi kiba yamna sigi wari sanaba sigi akogi dialogue structure sidi yamna important oiba pot amakak lorak pagi ama inkhalap hai tai nakana madagi show group sina sigi pot amakak se lakpa makoi CSO gi level da natraga di henal tawbai pot am su mayamam lairi aduga huji masigi ground rule si sorry akoi kanu si designated game tayet si laukthok ki closer taw ki bisina hena do makoi huji ki thoi ba irang sidaida posak to restore tok nabi pot anta ba hen lapthok nabi macha maka oi haiba pot su thambiri ojana duka ai oja paujel job da laktige oja swai gi matang jo oja gi di kari mot lei masigi sidaida akoina yamna dum chamna yeng ba yabra natra kanda antony strategy ama khak oja gi perspective ka main thambiri oja strategy is very simple Kuki ga Meitei kana ba da kitang lapthok hanbai wai yam chena kan da moi gi key area sing do kitang lapthok thamba wani so that unnecessary provocation later na baina simple kind of exercise main low even no kan maram di peripheral areas the yam hector no level natina around 360 degree do area ka level wa ni adu chamai na litan po pi de tori pot da koi gi buffer area hai tare ko koi gi Kuki ga Meitei gi ma yam nakna leba adu gumba area hai ja batare masi yam su lebak thi pot amane hai ja bata di koi gi 18 June yom dai ji hai ja batare koi Manipur kai bia roi haina koi thawai kya ma koi pantha pi grabne si timing system Manipur da koi koi na Kuki lam kaina hairis Kuki lam Kuki jaga hai bisi da koi na dum di notok jeri se koi changba yadre hai na traw adu ta gi Manipur ke fem le ri ge kai bra kai da bra na traga kram mong le ri ge hai bisi yamna set matter of affairs hai ja batare aduna Uziki hai ba suspension of operation is the tasing hai kan da dai yam ka hana lu na kan de maram di is always kan no haja bata within the ambit of the Ministry of Home Affairs ko aduna akoi da kan no su like sane ju khong bon ti even the state government ko khong bon ti suspension of operation ko mom le re kan ada ta da khoi le mi kan no akoi ni hingi ma hing haja bata including the government mam na pan da ba adai center na dum pong to ning ba state machinery override tor kan si da kon so pong ana wai na duga ta seng ha kan taw gen taw ta de manung na ten tor ni mem sa adu do wang ni ko ngai gi koi gi post hang bi ba if there is something more than what meets the eye and hai jaba da habi ba manung na khar lei ra ta de o court tama lei hai tam ni ke no akoi ni udo ko do wai ne adu utai na na ko so kyan ta na ni na ana akoi na se sa decision na khana ba wai ni but adu gi poching du decision na khana ba su akoi na ngam da be ya khar lei hai jaba da maram di Hujik lei ba Manipur chathai ba keno si koi aham sum yeng ba kan da di why was this conflict allowed to happen for 2 years sai ani ko hujik ti jun tham henga law kari maram gi no hujik hai ba koi gi asuk kui na keno tori se miam na wa bi se when koi ga tan na ma pan da lei ba koi da gi hen khang hai ra ba academics adagi statesmen miam jina loi na hai na nga ta ni pung ni phuni pangi mang da lo sham ya ba akoi gi kano se irang se su kui na akoi se thali se kari gi no adu ta gi hoji ki hari ba irang ji sum cha thali ji sigi advantage kana phang ge ha ba wa da is it Meitei da kana bra Kuki da kana bra atop kangu jina kana bra natraga government of India da kana bra if kana ta gi then ngam na mi angang ani ka kana ba se akoi kham do sum yeng le ge haina hai ta gi yeng ba anjing duga mo de kai adu su ya picture am chena kan de oi topic thing si go ri ko adu in the larger area of things su ji ki shuna tin kan je ben kan je ba maram di is something between a tripartite agreement ma haja ba tare ko adu gi pot da nongmai lok tor thamada bani adu to thamada ne ada to thamada ne from san thamada ne have my ground rules me am like kan de nongmai pa thole du ne adu ha tare su gi maram to ya me am to ra or akoi gi leiba deep state ki machinery sing sina akoi gi khudong sa ba khal lo ya ba jaga haija ba tare ko thaina akoi na paning da wai me amale adu embedded oiba mi sing haija ba tare ko moi sing sina pha ba pun ba adu to ba to me am to kan si adu khudong sa ba lo ri bra or just to play akoi gi divide and rule between communities or within the community itself have a question lak to ne
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ RAW ꯒꯨꯝꯕ NI ꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤꯃꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯖꯔꯨꯕ ꯈꯪꯖꯔꯨꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯗꯤꯞ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯇꯦꯖꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯨ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯃꯣꯔ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯇꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯕꯤꯡ ꯃꯦꯗ ꯇꯨ ꯗꯦꯝ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯑꯣꯐꯔ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ NSNIMꯒꯤꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯇ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯒꯦꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯈꯪ ꯉꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯒꯗ ꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯉꯥꯡꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯋꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯋꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯝ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯗꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯒꯥꯏꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ we have to exercise our democratic rights ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ democratic rights ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯨꯡꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗꯤ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯦꯝꯄꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯨꯗꯤ ꯐꯪ ꯇꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯣꯏꯟꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯕꯨꯗꯤ ꯈꯟꯅ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯔꯖꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯣꯐ ꯊꯤꯡꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯁꯨ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯒꯦꯠ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ UNLFꯀꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯒ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕ RK ꯃꯦꯒꯦꯅꯒ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯣ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯃ ꯈꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯅꯩꯅꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯦꯕꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯕꯠ ꯖꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ we have to sit down and hammer out a solution ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ which is very good ꯑꯗꯨꯅ which is happening right now ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯊꯗꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯅ if I'm not mistaken ꯐꯣꯛꯁꯀ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯃꯒꯣꯒ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒ ꯇꯧꯗꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯣꯡꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯔꯤꯖꯜ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ at least the concrete thing is one step towards reconciliation ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥ 4 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯕꯐꯥꯎ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯉꯥꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯥꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯄꯔꯁꯦꯞꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯁꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯆꯤꯅꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯟ ꯗꯥꯏꯚꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯩ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯟꯅꯍꯟꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔꯅ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁ ꯈꯔꯅ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯛꯅꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ we hardly have any ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩ ꯉꯝꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯕꯤ ꯇꯨ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯥꯝꯗ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ MHAꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯣꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯁ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯑꯅꯥꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯅꯥꯗꯔ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯨꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠ ꯑꯒꯦꯟꯁ ꯄꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 2-3 days ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗꯩꯗ
BJP spokesperson Mekel Lamjathang akogi hakipnasu yam phajan thamki pot am leire makoi se abrogate tawgadabani popular government leijingai da any major decision regarding shoe se lobidana baina hike be posu leire aduga makoi se leire koi same kind of violence that happened in 2001 gi June 18 gi dom lakpe have posu thambale hetare kamai thambini ngo soid taseng haragadi koi tonga opinion mayam thambige am tho phajabo ngatane koina kaninga leite the closure of Kuki Soo came in Meitei area haibse yamna natai chadaba potam khak oy sengna haragadi hek taba howdagi howna ko taba yada potam loi closure of Kuki Soo camps in Meitei area haije karigino haiba question ama hana koina no mathau tai karigi da mukta Meitei gi area ga tangda gi kano moi close to godro atopa jaga da hangan godro bra do di Meitei gi kano gi jaga da gi laptop ko du kyam sanga laptop thang godno hai pot chap chaba kano pi de aduga hojik still aikoi masigi pot si krawai da mukona settle to thang ga na yanari no hai pot ama ani subuda makoi separate administration separate legislative power or separate territory talaga lakpa separate Kuki land demand toriba sigi pot mayam si krai de horoke hai kan makoi gi jelengam project kona yam toin he panaram bo si kra kau thoknar po hai tare ko si mongda moi PS how keep hai tare ko masi ma ji kanoni Burmese origin ne aduga Kuki gi koi KNO gi magi president ju ori ba kangu si moi Burmese origin aduga Burma gi horokune hai basina la kan da Manipur da ngasai gi moi Kuki gi umbrella moi underground organization kun mangang leiba pot hujik 2005 ta ham government of India ga Ministry of Home Affairs ga koi gi Indian Army singa tongrar kan da state government ga 2008 ta gi hauna sanar ga lakiba pot sing je koi government na masi state government na masi gi pot se masi koi sumaina masi sanar roi abrogate to biro na lep khra wari ma law khra bane then koi hujik sigi mayam sigi manung da hujik makoi na su si hujik extend to do abra makoi na wari chari maram si kari gino extend to da taraga na matam loi yu da koi mamang gi chai gi andaki adu February de lor manen khale ko si loi gi taraga na karam background da kamaina wari chana re no makoi kari maram phadrim na haji some question am na then adu taraga di akoi hujik akoi state government na hujik koi na government of India da delist of you na any Kuki tribe say scheduled tribe list gi delist of you na 8 February 2023 da madugi pot amkhak lawki recommendation amkhak thaki sigi thagi bu potu da koi any Kuki tribe si masmain thagi bu potu da akoi tasengna hujikti sugi ground rule mayam thugai ra kan da innocent civilians sing the target toroba yamna terrorize ek mayam chathariba madugi Kuki gi sugi maikhum upaga laiba kangu sing sida any Kuki tribe sima lokthorokpa masi delist of gi taragadi haina hena kanjalapa khongjang ama akoi gi hujik February 8 da akoi sumain 2023 tawgi potna February gi 8 ki matungda March April May tha hungumgi matungda hai tare hawjiki akanba hujiki 3rd May gi 2023 gi hawgimne na khoi lawi masigi posina kaino da yana chauba effect ma side effect ma masi kari kuma delist tawgi tari lakpiya ya se Kuki gi lalogo sing adu Kuki gi hujik jalengam project ta men madugi pillar oina madu makhung som honari ba hai tare koina da kaino gi koi gi hujik ti MLA oraba amaka hai tare ko sigi mi si koi si da sengna harigati masi mo koi si yamna sokpala moida marongona koi paulilan hawkip akoi magi constituency je magi bachigi Kuki magi kano da any Kuki tribe lokthok ta gari paulilan hawkip da soe ani subuda psychot adu psychot ne mana adu henglep ki adu ga ta sengna cycle gi koi gi kano kemyau hawkip kano su hansing mo koi adu ga latmanjang hawkip ha ma man ko latmanjang hawkip moi ahum je da am thina sopot um zulai aduna masigi kano si to botara gadi Manipur government gi policy da mamang da program sing manung da war on drives against illegal immigrants, illegal encroachers. Madugi mayam dana masi fail or any root cause of Manipur crisis in a way. Dum hiner in the Jikachu, Masilalo, the Wafam way. Aduna Sigi post mayam lakwanda Nasai Kogi, any Kuki type, Loktoki Taragadi, any Kuki type, say Ekogi Kanoda 2002 gi Madugi Kanoda recognized Pig as indigenous tribe of Manipur and listed as ST. In 2002 the pigi posina maram warakanda sangjalak pagyan menta da bama pare sangjalak mayam se makogi new illegal immigrants or ngasai any mayam sing absorb to ba duga ta sengna ha gar register to ya bai pot ngong lai so ai yam khenai se yam koi gi laiba koi gi Manipur gi koi gi community sing ge marak ta tai hai koi mite community example um pir ga dum hai jage koi gi di koi gi silnau sing che yeng bio ba koi gi ta sengna ha ga di koi gi sa gi lejari ba pata level lam da isil nau phok ta lam phit amagi
ada kaisu nata lam macet amge dum khanaraga masira khana thokpa ngambagi pot amaga ngasi dum ikoina uye an moi rom dadi taseng hoji any Kuki tribe si 2002 da madugi potu phangkhra matungda makoina Burma rom dagi Myanmar rom dagi lakpa ore ni jaga am dagi India gi par am de lakpa matam da machimnaw su nata basingdo la akanda taseng na makoi gi shelter pi dana laibam jabam pi dana makoi gi tongning tohundra Manipur to ya ba pot amko yaure sigi matakta amuksu aikoi gi government of India na makoigi tasengna haragadi Manipur gi adugumba problem mayam ama laiba sigi manungda underground organization mayam ama laiba potse thupsan na hotna bada makoi Kuki sing sigi mateng se sing da masi maru hulalabra haibi question ongkak lai maram di kaino sing da makoi mayam se sum mapam kuding gi sum establish troga thammaga yoga thamma taragadi sing da ikoi Meitei gi oiba majigi underground organization mayam sing si laiba ngamdana bagi part amada makoi ji role ama lawhalaga thambra haibja so question lamani natragadi makoi su si hujik abrogate tawbiro natraga makoi su extend tawbiranu natraga makoi ground rule thugari mayam sab chaba punishment pirakanda makoi si anti national ni anti Indian ni enemy of India ni ngasi moin tori report mayam se haiba ngamdabe maram se kari gino ja so question am ngasi lai je swaidane aduna swaida ikoi hujik khana matamda makoi hujik kainona makoi gi deadline pibom khak Ministry of Home Affairs na mahana koi handak tha phadro mani 30 days deadline amakak pigibani identification of Bangladeshi and Myanmar nationalists from Indian soil and amakak pigibse loidro mane hujik Manipur kamain tawrige kamain chatharge habagi update over report koi gasu hujik khangmangam de aduna ekoi hujik sigi manung sida koi tawan ba hujik president rule or suspended animation lady manung singda ekoi governor's rules and kana manung lady ngai manung sida tawsliba pot myam jeng bioba ekoi after 16 years koi 2027 gi March ki kind of how that koi gi mikok masing thiba gi je amuk after 16 years tawrani and hai ni adu masigi si conflict sigi manung si lotion dringai da waro sinama settlement like dringai da positive oiba kind of mu oigadra hai sa so question amu oi natraga masina achoba issue sing si divert tawna wi por mu oibra aro tagre koina ekoi gi valley gi lairiba koi gi underground organization outfits lai me am sing si lotion gani aro 2025 ki last part na 26 pok ta na mu extend tawre jiti Amit Shah na home minister thamgi wafam dugi pochi follow up action tam tamna ekoi gi lairiba mayam sing si loina khangdu akanda haib tare ekoi sigi mayam si thupsan bayana pot ongkak plan torokpoda ekoi ngasai gi closure of Kuki Soo camp in Meitei area kai se ekoi Meitei gi area Kuki gi area Naga gi area Meitei Pangal area natraga atop community amagi area na khaidoga sumaina pira akanda thabak si chatharak pataragadi ekoi community kunthra ga mari recognize roga ekoi hujik leire adu recognize tawdaba tharaga community kunthra ga 3 leibani fu leiba ekoi iramdam Kalaipak Manipur se ekoi matam amagi ekoi gi Southeast Asian country manungda ekoi gi maning makha tam maning dau panba lebak amoina India da 1949 da merge to dinga da leramba pot gi ekoi gi ning tambado amukanna phangdana ba achak machka yana machu chekum chana thugai na bagi plan amasu yawbra hai bot ni aruga sigi pot mayam ama huji koina huji thamjagi ba ngasai state government gi recommendation government of India da delist tawna ba any Kuki tribe ki matang si koi 8 February 2023 da thamgi hai ta ga su koi ngarang han koi AT gi army chief phabai matang example amga pusan jira ke sigi matang da makoi CBI na NIA na phabani adu makoi atai phamina basing dudi adum thadokani na thadokre ko projam yang movement mayam tawe nuai taw mayam ama koi thengnagi adu hujiksu moi koi gi kana tawriba mayam sing koi logi role mayam sing lewa ki oibasing da makoi gi asoi ba pot am khak na ngasi moi gi marakta moi gi unit amagi pot na mi hat pagi mi mapan phare kai ngasi paper da evening na smaina yawi ko adagi smain tawe da mi masmaina makoi na tawdagi phu dai sibra phumjala le me ha sain taw tong pot ngo tholai posi nuai tom phawe aduna loina makse any organization association na tra government gi kan orsu machinery chawthrok matam da ekoi gi sak chagring ngamana purap cheng ko plok mang thok pododi film da hujik se admai laibagi pot am lai adu swai dai koi machel khodong chaba launa budu na te hujik koina pami de ekoi shumba ekoi gi tawhom thokwa pot sing ningthi jana torok to pot me am je kari gino aduga government India gi policy plan ji da ekoi tongan ba kokomina people convention da logi warep sing sigi adagi ekoi pahalgam gi attack tana ekoi India government na central government na logi role makoi na tawgiba utkiba mayam adagi even shumba mayam sing je ekoi Manipur gi context puslak matamda hojik Manipur thoiba irang conflict sigi chapchaba solution ama prokna ba hona da ba manam leiba se masigi achauba ji marak ta hojik closure of Kuki Soo camp Meitei area haibasina achauba question ama sunung hele adu ngarang nan dugi eti matang da ekoi gi Manipur gi kaino sida ining thole chemba sana jaw MP Rai Sabha amadi hanagi former chief minister biren Amit Shah gi nak ta kauraga
अनेक थोकने याम सांग सांग उनाई हाई अदुगा पेपर से याम मरिक सेनदी हारकिद्रे अदुगा थबक थरोम मयाम अमा सिनरे अदुना मदुगी पोतो हुजि हाइगिरो हाइब वाफम दे एनीथिंग जाउबुदा हेडलाइंस करदको अदु खरा सिनरे हाइब मतमदा करी थबक नोदि कोइ खंगदे अदुबु मसिगी मतंगदि हुजि कोइना एनी कुकी ट्राइब की डिलीज तौनबा नत्रगना वार ऑन ड्रग्स की मतंग इलीगल इमिग्रेंट्स की मतंग नत्रगा एनी सुंबा कोइ हुजि पंजगी बाइन ममांगदा ड्रग माफिया कार्टेल मयाम तौरबि मतंग अदगी हुजि की एनी कुकी ट्राइब की द्रंगा सागी साइकोट की पावला हाउ की 59 साइकोट की 57 हेंगले की लेटमा हाउ की 46 साइकोल की मिया हाउ की हंचिंगी मोगी सुमाइना छोलप मयाम सुमु मयाम सिंगसी नैनबा नत्रगा सि खनबो ओइबा तारगसु मदुगी मतुंग तारक पोट ओइबा तारगदी सुगी पोचिंग मतंग खनरम तारगसु मदुगी पोत मयेंग सेंगना हानगी ऑनरेबल सीएम जनरल प्रजा मियाम थंबिरगदी नुवाई पोट दि ओइगदवने अदुना अखोइसी पॉपुलर गवर्नमेंट लाइतबगा अदगी कोइ यूनियन होम मिनिस्टर ना अखोइगी चीफ मिनिस्टर कोखिबा एमपी कोबना त अतो तो मयाम उना चति मयाम से पॉपुलर गवर्नमेंट मा सेमनबा तौरिब्रा मणिपुर की कॉन्फ्लिक्ट सी सोल्यूशन जी प्रोक्नबा तौरिब्रा नत्रगा इवन नहान द्रौपदी मुर्मुना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना हौजिक मणिपुर की लेबा इरांग से नेमधरक त्रिफोक्ति कोइ प्रेसिडेंट रूल से दम थमग पॉपुलर गवर्नमेंट मा सेम पामदे मतंग थमक पादन सुंबा मयाम मा थंग पदुगा तौगे हाइना तौबसु मानदबा तौगे तौबा मानदबा पोट मयाम सु उबा दुगा लोइशन लोइना दम थंबा मानबा खरसु लैबा दुगा सुंबा मयाम मा थोलक मरक तवान तवान मखल की सुंबा मयाम थोलक पोसे सिना अकोइ हौजिकती सिगी क्लोजर ऑफ कुकी सू केम से मसी नुंगाइ तौंदि फावे दुगा हुजि केम 33 दगी केम 3 ता हंदबदा सूद यावरिबो कांगुसिंग अरुगा कुकी की वांग हंगनबो सुया यादरो कांगु मयाम अमा अखोइगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन टेरिटरी नत्रगा लेजिस्लेटिव पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पीद्रगदी अखोइ कैमता हंदु ओइन लैरिबो कांगुसिना हराव हरावना यारंगदुजि क्रावai पोतनो स्वाइदा मनुंगदा तोंगानबा मदुगी यामना ऑटोनोमस ओइबो ऑटोनोमी ओइबो पावर खरा मखोइदा पीरनी काना थाजबो मनुंगदा पीथोबरा अरुगा इवन नहान गवर्नर थोपो ऑर्डर अमदा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैना लेरंबा मयाम जे एडीसी हाइरोइदवनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाइगदम लेनबा मयाम दा एडीसी ने ऑर्डर थोपो खरा उइयेबको ऑटोनोमस हाइबो पोट अमा यारपो पोट अमा स्वाइदा ऑटोनोमस ओइना पीदो पोट से ngसागी इवन मखोइ इलेक्टेड सिंजु सुगी कांगु सिंदो हाना वारी सारग मोनि यादग कोइ सारोइ चेंग्रब कांगु मयाम कोइ उग्रे ममांगदा अरु सुना लोइनमक मदुगी पोत पुल्लग लै तारगदी मसी मणिपुर दा इंडिया दा थुगाइनबा एंटी नेशनल ओइबा एंटी इंडियन ओइबा अरु एनिमी इंडिया ओइबा मयाम सिंजिगा इंडिया गवर्नमेंट ना अरुगा सेंट्रल गवर्नमेंट ना अरुगा मयाम से मिनिस्टर ऑफ होम ना करिगी कंखलगा थमगदोनो अदुगा सुम मखल मखल की मटेक मटेक की मचा मचा मयाम अमा हाईलाइट तौरकांदा अखोइगी लैरिबा प्रजा मियाम हांगा तेथनबा पंगदनबा मानबा वाही सिंग थादोरकपसिना अखोइ मदु वारोसिन ओइगद्रा जो ओके सर थैंक यू सो मच फजन थंबी दुगा ओजा किरनसु हुजिक थंबीखिबदो आई ओजा नुनिदा लाक्तिगे ओजा अखोइगी यामना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अदगी यूनियन टेरिटरी अदुगा मसीसिकी डिमांड से यामना फाम ओइबे स्टेन हाइतारे सिगी डिमांड तालगा लेरमिबा सूजना हंदक की मोगी डिमांड से अखोइना खतंग सॉफ्टन ओइबा हाइद्रा मसी नत्रगा अखोइना मिक्स सिग्नल वेन लौबा याब्रा मोगी विलिंगनेस है मसी कमाइ येंगबी करम बतामदा नेगोशिएट तौबा तौदबा हाइबा पोत मखोइन उबदि फंगद्रगा ओजागिदी सो एल्फा मतंगदा कमाइ येंगबी अखोइना एंगल अमसु येंगबी आइ अखोइगी क्वाइ मरु ओइबसे जाकिरानि याम फजना पुगतपिरमबाइना खिदंग मखा चथनबसे अखोइगी स्टेट से अंगप फंगना अखोइगी कांगलुप नाइबो मोंगला डेफिनेशन पीबसे खुदामोइना बफर जोन थोलकपा अदैदी हौजिकसी कुकी एरिया मेटे एरिया नागा एरिया ने याम कन्ना तानबा सिलक मानबा अदुगा अदुगी फिबम सिंगदु तारकदबो मोंगदा वाहि वता सिंग सिजनरपा पॉलिसी की मैटर्स द पुखलकपा तंपाकदगी चटपा CSO सिंग से Meitei CSO है हाइबुगुम्बा whereas representative to की leadership team मु पांगल लगा ओइबे सुदु यावपा शिउ बसिंग से अखोइना सु मतम चाना अखोइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिजन आइबा टर्म सिंग से अखोइना ऑब्जेक्ट तौबम चाहि मरमदि मदु की हैनबी अमा public consciousness दा अखोइ public की वखल परिंग दा अखोइ कांगलुप नाइन वखल खन्नबगी मचाक सिंग से थोलैबो वाहि वता सिंग सिना सु यामना ओहेली हाइबतारे अदना अखोइना आंगांग ओइरपदि सिना मेइतै एरिया नि सिना पांगनि नि सिना कुकी नि नागागी नि हाइबगी सिगे वखलोन दे खोद का थोइना फाउ खिदिएब मरमदि यान यानसिनर तामिनबनिना अद हनकी मेथड की थौदोक सिदा अखोइना ख्वाइदि नुआइ त्रिबदि करिनो हाइदा अखोइगी मणिपुर की वखलोन हाइबतारे मणिपुर दा अखोइगी अमगा अमगा लोनसिनरगा लेबगी अदुगी सना कांगलोन सिंगसी काइथरकपा अदो काइथरैबसिसु अमु हंजिननबगी होनब लंबी सि उदबा अदना अखोइदा कांखोंग साइरकपगी वाफम असिना मणिपुर सि सुम सुम कांगलुप के बा वखलोन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यामना नेगेटिव ओइबा मियंग सोमदा सुम राजनीति सि तखनर फाइब तारे अदु मयामना जो याना खंबिरुदनी अखोइगी कुकी सो फुरुक की MLA खरगी मखोइगी फैमिली की मेंबर्स सिंग असि suspension operation the yauriba la holup singi leader sing oibe yauribani hariba
adu oiragadi amorom dadi ngasai nahana hobada pukaliba ngasigi thimsira thamiba sugi politics sigi kuyom nungsida madugi akoibasida manipur gi conflict sigi narrative se ungselakpa sida lai wafam si kari no hairagadi koki singi marakta su ngasai gi civil society gi maning tamjaba aduga elected representatives haibasi people gi mandate yauba adugumba miyoi singdu ki magi significance manghanaba I thabak sing lakhiba aduga MLA amasung CSO sing na sai na sai pe pukhalamba MLA amasung CSO sing si su na makhoi gi process si makha cha thread bhau de koi wangang roi haidana ga guwahati da haira ki punamak si yenguraga di akhoi gi civil society gi ningtam basida yam chawn mang tharak pa ma ui haibasini manipur gi tampak ta so do mangai koi da yamna mob ki oi ba fam lakpa instant justice kangaroo court ki wa fam lakpa mishi mina ai khang khong da tholakpa ain khut ta paishin rakpa singo mayam jina koi je ngasai gi som paring si yam sang na chatharak pa sina akhoi gi manipur sida akhoina hingminaram bagi liklab mayam si akhoi gi kaung nai bu mon sum chat na bagi machak sing si tholak bagi mami am su tai masi punamak se akhoina phan na bagi damakta manipur da akhoi gi kaung sing gi hingmina bai khal se amuka na semgat pa mathau tai haibasini aduna nuai triba wafam de kari no haiba matam sida ngasai gi suspension operation haiba term simak su khoi di objectionable way haijarib ni hariba kari gi no haiba da 1993 97 da khoi kaung mani mar da mungna ba matam sida hariba kaung lalhobagi so called group sing tholakibani hariba aduga makhoi sing se bharat ki army gi natagna bharat ki security apparatus ki mayokta thoidongna military action of the tawkidaba kanglup sing khoi lup sing ni lalhob lup sing ni haiba tare adu oragadi suspend operation tawdaba lup sing du kamaina suspension tawrino of operation haiba su wahang amani haida aduna seasonary term mayam concepts mayam sina sum toina sum seasonary pa sina su aikoi horei ba na ha sing amadi public ki consciousness aikoi ji kanglup ama oina adum unabaki machak sing ji tholak pas yamna aikoi gi manipur gi apun be saktam du yam chauna singnei haiba si aikoina hayani khalani atopa amadana aikoina yengjaw matamda handaki akhoi law singu ba changu ba amuk sum mukna bagi mami ma tai adudai du da uriba mami singu yenguraga di sai atamnana irang gi sagana bagi plot ama yat bagi mami su tai adudai du da aikoina sum yengjabada security forces singsina haktheng nana madurda hakpa chaira pigani haibagi aduguma attempt sing so khoi tawhaningba karigino haida ainji makuta sum paisinaraga sum yaka yenga politics si tawnarakpa taraga di ain haiba concept si mama kadori ni haiba adoraga di khoi kanglu basel gi marakta leiba phajakraba khal sing si ain gi phiwan ungda leram mari sing du kai tharak padagi khana chaina ba hengala padagi manipur gi phajakraba du gi liklam sing ado kai bada yam chauna ngasi oire phibab sisini atopa ama khangna ai khoina wafam khara yamna clearly hujik so haibam thoi khudam moina harakanda ai koi gi India gi mai constitution gi mai wakhalon do rasu nataga manipur gi wakhalon do rasu kanglup nai ba makal gi ain semba yadi haibsi yam clear katta ai koina hanna mayek seng haibam sang masi gi wafam si pukhali ba makai masi bu entertain tawri ba makai di kari gumba matamda bharat kumba ethnic community yamna masing yamba notice the lariba language chani hena ngangba dugumba lamda masidati linguistic oiba nationalism tholakani adagi ethnic oiba nationalism zu tholakani identity politics na ha adana ai koi jama ga mo chinghaina dana completely balkanize torkani masigi whole idea se masigi sugi group singna ai koi ground rule change to wi mathau tai haibasi mahna piriba maram dadi demand change to banani hairi hariba adoragadi ngasagi strategy amona ground rule change so wa iro na strategy ama ethnic oiba ain sing ethnic oiba administration semna bagi adugumba po ma kang na bagi lambi sing ase outrightly masire koi entertain tanam tohom thokti haidana koina thamba ma changi adu government of India also has to make a very sound and clear position on this that the very idea of ethnicization of people and the law is against the spirit of the constitution haibasida aikoi kanna hayani atopa maike na sai da chawbani su thambi ki ba ade ojaken na thambi ki ba aikoi gi manipur da hojik siam unfortunately akoi flat ho matung da su mamang da su labi thong loina kai da na khotana leire akoi da yamna chaotic oi ba akoi da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯤꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯤꯒ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯁꯤ ꯃꯥꯡꯕꯗꯧꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯡꯖꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯁꯨꯖꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤ ꯇꯨꯁꯟꯕꯒꯤ ꯎꯐꯨꯟꯅ ꯃꯥꯏꯗ ꯊꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯁꯥꯃꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛꯁꯇꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛꯁ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯔꯦꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯔꯥꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯔ ꯃꯤꯔꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯔꯦꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯔꯦꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ basic parameters of a democratic state ado masi aikoigi manipurda tashengnama yamna compromise tobagi adugum experience ama koina tawi haibasidi kanamtuna chenaba yaroi haibasini aduna aroibada aikoina hangibadi aikoi manipur si asum haina matam kaya akoi khangge dobano haibo wahang asi lai aikoigi manipur si da popular oiba mandate ama thamnabagi road map na kadai dano haibo wahang lai aduga akoigi manipur si natrana notice ki borderland si da tawriba furu masel gi aduguma unkhatnaba aduga furu masel unkhatnabagi po si da maduda tongaga madugi matong du da hingba adugumba raniti tawbasu myamna thokpa se masi akoi atugi mioi sing amadi furup kanglop sing adu da aikoina piningba message ti kaino haiba kanda furup sing si marakta hingminabagi haibagi adugumba political idea amadi skill adu leitaba taragadi kanamtu su chokotpa ngamoi aikoi masel muknabagi lambi du da amamba natana kaimda thingnaroi haiba asisu aikoina toina haiba masangi aduna aikoina sum khanjaba amasu haijaning base aikoi manipur sa atopa channel sum haijabani aikoi manipur ge naha sing maruaina naha sing na pillar of the nation or pillar of a nation hainari bani ada naha sing sida civic culture gi akoi hengatnabagi lambi ama aikoi education ge through dagi aikoi traditional institution ge through dagi laikai club ge through dagi maira gi elders ge through dagi aikoi ge naha sing se marom dom lepcha ngamdaba aduga adugumba mof culture amadi aikoi na khunai amada hingminabagi machak sing sigi yamna democratic oiba khal sing se ngakna chatpagi hainabigi adugumba political culture ama civic culture ba sagbatragadi aikhoi sisu akhoi mipan tangbagi wakhal adum laikigani habi akibado ifongdok se yam phajai ojana yam phajana thambi akogi ithoibi irang khitesu huje khunai lon chita sathina maikai khuding makta ki yam sokchilakpa dungba laibak thiba tangkak ama khaktu da akhoi se punna akogi irak minagada phibam yoksilakpa aduga hujik leiba kanglu furup picture agasu wakhan suna punna taminariba khundaminariba sida it's in size tawbagi long tawnabu honarakpagi yamna nungaitabagi akogi kano dum masak amu phangbadusu matusu thambire jana aduga ai oja PAOJEL chawbuda lakchage oja akoi maruina hojiki ojana su thambigi bada koi ngasai gi MLA sing boiro civil society sing boiro civil society organization bul oiro makoi sing sigi depot sideda akoi gi yamna any kind of decision lorok matamda regarding hujik thoibi irang sigi boi taragasu hairiba su haitare sisigi yamna chawba makhogi role ama khak leiba masung akoi kudam moina harakanda popular government am form tawba matamda khara MLA sing rakte willingness oirakpa ahum mari tholakpadusu madugi potusu makhogi will da dum leiba haitare makoina khanba moina pick up tawbudo adu tawbagi pot mo thambai posu dum leire sina yamna core oiba kanu sing da moina important oina significant over role on color of post masu lakpa adu si sidaida amuka so ai BJP ki spokesperson lamjathang Michael lamjathang tham ge pot amtang ai reference lawra kanda makoi sina sumai su makoi chatum makoi gi existence adum lai han da lagadi kano se suji hujik thoiba irang si peace restore torok pasidi oi thoroi masi kairak nabagi macham oigani thokhan bani makoi se abrogate tawgadabani haibai wafam chaw tame aduga amana akoina niksing ba yabasi hujik popular government ba laitri fawba any major decision su abrogate tawgadra amachung extend tawgadra haibagi masigi tam kano sida decision lobby gano haiba pot am khagle aduda lakchening base oja khogi taseng harakanda trapata toxic part am oiriba government of India di mali withdraw takwa form se lairabani adu masida popular government ma akone semakpa matam sidaida hasu abrogation natraga su extension masisiga whatever decision haiba tare sai matang deida akoina
garment sina popular garment am semak pasemak tabasina masidaida kari mari leina rakatun habo form simana chaga madi punna yana re hara kan state government di tribal talks de withdraw to bego form se tasena kanu taw khamne ba masi kari sense masidai lakadri bhaiba se kamai thambini wa sa matang de ai wi host na haide bhapta kha yaure maram di hoje ki haiba tribal talks de kanan pega to ne have haidi tribal talks de gi do ja khogi kanu gi government of manipur gi haiba tare ma ki di sigi post de gi yadaba gi man abrogate to haiba gi withdraw to post lai khrabani du da aina pusin generation of BJP spokesperson na popular government am state lai tri fawba sugi extend to ba amasum su abrogate to gi decision am major decision de lawi kino haiba gi memorandum am prime minister home minister da pisin ki bedo adu si matang da what does the popular government have to do have the extension of abrogation or any kind of decision in this regard kamai tham si lam da tang BJP spokesperson I don't know kari kamai hama kamai le khang de ko but anyway I don't worry why ni kan da why aduna uziki aina haide ba kana control to have in da uziki have Kuki Milton Singh se who controls atagadi UKLF keno kene ha UPF level sings the tongan ba moi gi keno ngata ne ade moi mateng pam ju hana kana pam mi adu ju haina roju on TV ko kan da why na mi star kan sound the way ngata ne aduna suspension operation terminology jam thina kan to ne akhoi bu kong operation da in 2005 haibadi suspension of operation tawre kana kong ge sine na jeni government kana kong ge lip ilon the terminology hojiki SOO mo to na gre haibu akhoi matam du level chief minister kong de so only then in 2008 and right kang pa wai ne when haning is na although where was the state left when the suspension of operation happened akhoi jin nei nei ji sum nei ai hajai dro sum hai one sum lam bai wai ni adu manung to report da amane hai when hajai ning isna which is beyond our ambit have state government kana no state government say hai ba koi kano da Delhi no sure kan da Manipur sadin to have na drop that's the government that we have not drop ni mem hai some sort of puppet government ni mem hai ni iste ata gadi government ki kya na spine labor kya maringen le no yes, no, so to advocate only it is the interest against the interest of the communities, or it is against so and so and kanana how to give. And where are our leaders? Adu taga di akoy usle PM se di kamai le gi have wine because where is our powers have ne. Asa akoy lakan si da du gi saka sema popular government adu sema khot pa na adu wari ne du di tasen ha kan that also is not in our hands. Kanai kuta le gi we are under BPR president will have been live now in this 21st century quite kind of that like you have adu to ba gyan ta ba khana ba di koi sana ba radio the gyan ta ba ngam ba khabar par kana phai sing sa wa ni ta ta sen like ka di where is our democracy hai jawni and I think is adu democracy kai lege akoi nungai ba kai lege sa to jana hai bi gre akoi ko ngau chat pa kan si phun ma ka chat pa kan si da de kana to ba kan si da two wheeler ma to ba kan si da lami sing chat pa kan si da de akoi thai man de yeng bi ro ko gut mi ama lai de ba then where is our focus seeing pangdai wa do bra IDP ki wa do bra lami phatai wa do bra annual fat ki wa do bra covid ki wa do bra or suspension of operation ki wa do bra kuch ni wa ne atare who is responsible for all this happening among the at the end fact end the akoi na tro because we met the government last day akoi na tro thagale mi am so akoi gi MLA na to ja akoi tha pani na tha pa they are representative of us ar saka phate ta ri akoi majority of akoi su phati na trom da kan and ma khanja wai ni ko su me la lambe al ta ga di akoi na ke to gi ngasa ojana habi gi ba akoi gi mandate ama electoral mandate ama akoi na naha sing gi su wai ma pan bi gi na oi hori alaman jing adu da sing je moi ka tam ma si phata ba tam roi je pha ka tam ma je du gi gi le ba akoi gi naha sing gi da the way forward moi education ngasa ojana habi ba amatik sabe education bibi ba moi da hojiki moi si leiba loop haijaba tare yam ko ngawba hoigi loop ama labyrinth am lei sidagi moi thokala kan sida manipur gi tungi assigning manipur haijaba tare se se ingat pangam ta gadi akoi ju tasena ba khunai ase yam mating je maring je leiba akoi gi marom tom chu lep pangam ba anada manipur na hana su india ra sak tak palai globally ko amuke hana su hanak tak hanak su matang ju tak pe but challenges sing je overcome to wa anda public ki oiba ko ama akoi gi rethink ama mathok ta haija wai ne ba but anyway su nang si topic ki wai ne but I lakning point di even su du su akoi gi leiwa akoi tha charu ba akoi gi MLAs who have got the majority those are lei jo
majority hai ta they can pull off anything ata ke dong tri bata de akoi na Meitei da tu Kuki da sum blame to le akoi what are the MLS to basic question gi wai ne ban hai na ata ke to hero na ta gre ata to dre upai lete hoji PR lere then hoji 2027 da de hoi hai yang si me an popular government form to ni to ba yai to ba de akoi ko ta su late adu ta ke akoi na pam ba ma de akoi pam do sing do akoi isana lepsa bangam da na mathangi laiba akoi gi episode kan episode na kan da vote ki pasagi elekhini hidak elekhini kampo elekhini Meitei elekhini ko adu kan da mo akoi mo ko pangda kan si oh wala sabi re ata ojang sa habi ba akoi gi phun dong phare sa da handa ki vote yam phare kano hanin pa do pangda bo le ma hoji vote me ada phagale na haidu ra ha ta ga pangda do we deserve akoi gi a government of wolves natra and the public of sheep and akoi gi yaw me am na sem ba akoi gi public amadi kaisan me am na rule to wa du gumba system amada leire hujik se amai thamjega okay za akoi gi yam chume akoi na election gi matam doi tar sai akoi gi mandate pi gi matam da akoi na masi me am su ma mang su khanara ga dum lakrab ni hai tare achauba people gi mandate pi ram dai da akoi gi representative sa khalam dai da akoi gi su yam na chauba decision lau bagi tangka ma khak tuni madai gi matang da akoi gi asoi ba ate khanda hu da ba lei ki bedagi hujik lai ba khone theng na di besi su achauba saruk part amade dumak adum oiri bani ai oja kano dam lak jage oja kran dam lak jage hojiki oja khoi gi leiriba pot sugi kano gi matang seida hojik leinariba sugi hojik kano tawriba khoi gi extension kano tawkiba magi puthokkiba tampak ki mafam degi sumaina tawkiba sisi gi matang da hojik lak pasi toira lakadoi pandam sideida taseng haira kanda khoi gi amuka su ai amtang reference amtang lau jegi hujiki lamja thang hawki ki passenger apagi matang su ja kaino hai kanda akoi sugi masigi ani suba toksi tawdrin kan hai tare hadak chahi gi masida memorandum si pishal hobani hai tare kano da prime minister da home minister da pishal horakanda masida da phongdora pasi ya mayek seng hadak kisida masida sida as a kano gi BJP spokesperson amna masida man reflector of sentiment che koina kamaini yengba yai yam kanna masi abrogate tawna ba masu extend to hodana ba amasung magi mayo kita akan ba irang ke thoan bagi achauba factor amoina koi pukhala ngang bagi posulei sai matang gi da koi community singi kuki community singi manung da hai tare khudamoina magi khudom bida CSS sung oirasu MLA oitara basu masigi pota koi control to bagi pot amasu adumo akoina uraga lebe posu lei bandana masi community gi sentiment gum badagi yenga gadi masi mogi marakta adu gum division am lei na uba yabra natraga masagi akoi gi oiba on capacity degi adu ba noni na sentiment na uba yabra ja kamai thambigi sai akoi ta sengna dagi irang thoku matam da akoi yamna lana narratives kra aduga masagi interpretation je lan hanna kra yaw gi na koi je ona terena ju bo han badum yaw re ba oida swai dai koi thadau baite adagi ko mayam ama koi kuki na tian jen thor ki ko mamang dai moi any kuki tribe ki mam sing loina mak any kuki tribe include tong mong da moi su loi yaw ga kuki kaino da loi yaw re loi le ma ta ne ba ko matam da koi gi khulai pai ba koi gi terrorist ntra gi extremist ntra tau jira ma koi mayam duna gun point da barrel maton da ngang hal libra ntra ma koi na pura chat libra ha po do khang de still hujik chu ma koi gi leader mayam ma wa ngang ngam dri ta seng na moi thamoi de ngang ibra ntra ngang ngam da leibra mayam ma du ngang dri ba seng na ha ga di ko then asumba mayam ma lak pa je koi na ta seng na ha ga di koi ngasai mamang da na be pan jagi do koi hujik ti ta seng na hai de suppression and mother of democracy je koi oi re in Manipur gi oina kanglai ba koi na in 1949 the India the heck merge to gi the Indian union the yaw gi the gen mayam na hai nei je lalo e swai da ne ba then adu ka da hujik koi ta seng na ha ga di sponsor or terrorist movement hai tare sponsor militants or terrorist movement duga ai revolutionary group laiba ani gi khena ba koi hujik micham ai koina khangwa mathau tare kan prajam yang hujik kan ngang na bane ba seng na ha ga di hujik che kana na lal ho bono kana lal ho sa bono kana aseng no seng dam no na hujik mayam tong na pot mayam lak ga za man na kana na miyang gi mihut aseng mono kana na miyang gi dam thabok to na mihut aseng bu oi dong na oi din kana no je hujik sai koi pau jau na hai gi mak to mai ne koi hujik che pura ngaurga khandopung khangna leiba pot ang ngasi di khoi oira bane ba ani ji khena badu khoi u ba praja miyamna khangba mathau tai ba election matam da khoi ta singna sel kriyel e chan than kriyel yu kriyel ama krija adru chat padun huji yaroi hauji ta sengna haraga di khoi sigi pot yamna aruba pot ang le aduna constitution gi piriba provision safeguards miyam gi wahan thok le electriba aruga sigi miyam ji karai de gi no hai kan da khoi then khoi gi golden triangles of the Indian constitution hanaba article 14 19 21 sigi miyam gi ji wahan thok kem le ti se khoi sigi ani ji khena ba mihut ka mihut sabaga
नत्रगा कोई इवन लालोबो साबा खेनदबा अदगी कोई तसेंगना ngasai potse koi only community ngati wafam natiko suma mayam lai aduna hojik mamang ngasai koi kano january pam yauni koi sida is buffer zone kaina ga thambiba adagi free movement like de kaina de helani kaina 8 march gi kain to gi pot phang de hadagi shiro gi matang de koi gi press media me manipur thaba msrt gi chat yani yaroi ad mi ani na sabas mai kano si tawri no min trang ani adum hen gre ko hojik tumin lai gre dum ad sigi pot mayam adum la aduna hojik cheng na hagadi aduna any cookie tribe ki matang aina sai illegal immigrants ki matang drug mafia cartel tawri mayam sing aduga koi sigi pot 1967 da cookie mayam se only 1500 families ka manipur le me na 1967 पाउदाना कोई माइनर लई नि रिपोर्ट ता अदुगी मथक्ता मुक 2011 के सेंसस ता देयर वर ओनली 28342 इंडिविजुअल्स कुकी द चिंग जे को हौजी कयाम लाख कयाम देरमगनी जी कोई जी खंगद्री अदु 2027 की मार्च की अंगन बोक त गोक थी नि हाइबस लाख कया चोंथ्रो को नो मसिंग जे अनकाउंटेबल चोंथ्रो ज्ञान ताद्रिबा अदुना कोई मणिपुर की हुजिक तौर पोटी जेलेंगम प्रोजेक्ट टेक्था की याबगी पोट म तेलक पै पोत लाख पोत क्राइ दिनो एनी कुकी ट्राइब सी डिलिस्ट तौबा अदुगा सुगी पोट सी चनक तबै पोट लाख पोट साइड लेमिन ता हो बीजेपी की स्पोक पार्ट अदुगा लोय तोक से मोय ngang दबा मा खतन कनो तो उदि लान गने बको मान तो मैम अमसु ngang लेरम गनी अदु ngang ngam दबो गनी बीजेपी की हाइगरा कांग्रेस की अमो गरा बट अदु तागरी खोइना सु सी कमाइना 205 ता खोइ कमाइना साइन तरो गिबनो करी ग्राउंड तो गिबनो खोइ खंगौदे न साइ बाउ जाव कना खंगौगे साइड अरे सुगी ग्राउंड रूल दुदी अखोई ngasi ure मखोई लारिक फोंग सिंग लेनरे फोंग लो ure ग्राउंड रूल्स द पीरिबा मयाम सिंग द मखोइना तौगदबा तौ डू एंड डोंट्स लेबा मयाम दो हौजि करी की तौदबनो तौदबा पोतु ओरगदी मखोई अदुगी पोतु द अनौबा दुगी सुगी ग्राउंड रूल द हापचल लगांदे इवन मतमदुदा 2005 ता खोगी साइन तौनबा मीदो हुजि सही को माथो दंग सुबो यारगदी मतम 2005 ता पोक्त्रिबा जाला सेंगना हारगदी पोक्त्रिबा साइन तौ याब्राबा हुई हंगदों ममिंग थोला थमगिब्राबा सु साइन तौ मतमदा हुई हंगदों गिजु क्वेश्चन हमको लाइबको अदना सिगी पोट सु साइन तौहनबदा मतेंग पांगथिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गना तौरमे 2005 ता मिनिस्ट्री ऑफ होम 2008 ता करीगी मतमदगी गवर्नमेंट ना सु जि मियाम दा मयक सिंगना करी खंगलमदबनो then adudi equina swaida equigi maritagi majaw matam tamna yam tamna mi gi yalak pa pot mayam chai kunthra ni fu changni yalak pa pot mayam do madugi eniko gi tribe 2000 ngasai gi 2 da chalhan gi ba de 2005 ta the minus agreement ama sign tongnarakpa 2008 ta state ka tripartite agreement sign tongnarakpa tamna su madagi 2000 kaino da 10 or 11 I forgot subject to correction oiche aduga hotel asoka da moi phanggi ba kuki np ga kuki gi lalo kangu mayang utawuna ko separate cookie state demand committee na semakpa semakanda ung chahi olak poda mogi cookie gi chief leader mayam singse masigi mayam singse amu makhoi gi cookie separate cookie state demand committee gi member amu ohelakpa sumain sum tarokana makhoi gi se makhoi gi tangkak naina decade ama pha da manungda makhoi ke no mayam se adum ola ga lae makhoi demand ro ji kaino masang khagjadaba hauji statement se makhoi masen ro ji conflict tongan thole adu ai na sa haijabne mamangi CM Biramba hauji MLA wana chaman khoi miya mak leire ko sida honorable CM biren na nahan Delhi de wari chana base kaino haibase yam kumna khanan khra yawe choi de khangning khra yawe maram di sirisa mana mamanga thamba any cookie tracking matang di list tawno matang hai gi ba mamanga de commentor mamai matam da dagi kaino da compromise am da toroi illegal immigrants narco terrorists sing are forest ke kaino smana lana reserve protective sang pasing are si toan ad biometric attendance law no bain taw gi mayam sing do mad tam na government of India na tawno badi honor pa mayam am ngasi koina uye uraga su madugi pot tu da ekoina huji haining ina ekoi gi mihut oibiramba mihut oibiriba aruga hoji minister di oidraba kangu mayam amana minister katangi CM na khot na toroga lei mayam de mahuta pulap to tasan na rakanda nga saina mamang da kwai fast hobuda haijagi bido ai khoi ta singna machin manau nattaba kangu mayam ama illegal immigrants ni narco terrorists ni makoi sponsor tor karak pani haibu makoi jengem bi toy nanan toiba cookie tribe da chingi cookie mai khum hupi kangu mayam do Myanmar de ki lakera Bangladesh de lakera Mizoram de ki lakera any jaga kachin ko yam pitri jaga la asu ai khoi gi Manipur da changjapum pi da noi nong si chana makoi voter chalandana proof of identity sabina da makoi tawe swaida ai khoi masen sing da na ba aphaba tungi future generation gi oina laiwa ki oina mut ki vi proof sen toramba mayam ama ai khoi gi adum toramba mayam je कोई सिंगांग रे हाने ऑनरेबल सीएम दु किरन करी मिलेन जानो माना सीएम थागले हरकने सेज मान तरम दा अफब खर याव पोचिंग दुदा ए हुजी कोई मेकअप थोप यारावने
sugi tormi matang che masi advocate to hai chumme adagi illegal immigrants ki takhai na tormi chumme poppy cultivators kangu me amasi compromise toro any hirama mada hai basi chumme ara tagadi koina difference in idea goal interest and purpose kenaro kangu duna kamaina ekoi karamna territorial integrity kaibi yaroi na historical identity nga kadabani political unity ma message koina kari kiram compromise toro duni any attempt whether external or internal haida kamaina yadoi no sigi pose koi ngasi bhap ta daba mayam am yaure adana ekoi gi ekoi silina boboda lam fit amagi natraga ekoi masen white cool culture crap culture e mayamna akhangi mayam da haibudo madu maina dum ekoi chingdana na pot toroga leibase sina ekoi di ngasi di even ekoi ngasi tongan ekoi gi kainoda ekoi ngasi di ekoi ngasi khanari topic closer to Kuki Soo camp in Meitei area kain trokoda ekoi huji ai ma chero loinaga ato ato leading papers mayam da India kainoda hapak matamda ngasi thole eba aruga how to end this conflict solution ma kamai porkani magi chap chaba solution sina oirani haiba potse khangna ainga cha haijabuduneba sugi sign tahulamba sugi Myanmar kangu nationalist kangu myam ama swaida India gi soil pusalaga maram chalaga passport chanba ama tauba proof of identity myam chajalaga 19 early 19 kind of the 50s or after 50s ta Indian passport pai aranba pai ba kyam denamgani chigala dama denamgani sengna hadiko sigi pot myam huji koi ngasi sumba thina ba hotna ba sumba khandong hotna ba aduga makoiji changjafam pibe yaroi haibe mote koi apik politics masa toroganda masa gi nuaina masa ga khanma masa popularity tan bakhrada chatki film da la agadi ai koina hujiki honar mi ba tori mayam da whether makoina kari manung da karamba wari saramgani koi khangdraga su nahan gi wari sarambada even man resign to potu ishan tok thok charage na topani na haiba pot amsu haigi na ko sidai da ekoina magi potu usalawai natana hujik shumba pot mayam tawsi haibada yaning da pot am lairagadi biren pamdre habdre makoigi manungi lairiba elected mayam dagi BJP manungi oijasan koina uhon birakano ma pantol kano same gar jamna semjagro ko aro toromi ba thabak mayam singdra man pukhalo pot illegal immigrants taktokadabani narco terrorist poppy planter mayam je thaloi dawni ching koktholoi dawni aragi ekoi sumaina kanogi any Kuki tribes loktokadabani list again the list of the hide iba toriba pot meam asumba pot chummen le minaraga koi stand tawdragadi Meitei communities sinking community oidore haiba pot adagi atopa the interpretation the one to lana halamiba Meitei ga Kuki ga gi conflict na ta halambase masi Meitei ga Kuki conflict nate only Manipur state government gi against the Indian union gi against the Kuki gi maikhum upaga Kuki gi lalhoba kangu sing illaga karakpa illaga chingaga ngakli thoi thura chatlaga khong phamu lepu tawiya ba kangu kharagi aru khusil thorang ne haibase ai koi ngasi bhap tamin hodraba ngasi gi generation ado tagadi koi masi 2027 gi March gi adu bhokta koi census anoba ma mikuk thirani haibase thirakpu matamda ngasai gi 1960 ga 7 da leramba 1500 families aduga 2011 gi census ta leramba 28342 individuals se masdagi masing kya hojik 100 times 1000 times helongani haibse helong haningai lekte maramdi akoina kainoda 1881 dagina aikoi 2011 bhokta 130 years ki data amak ekoina madu ekoi mamangi honorable CM da ekoi governor da submission to ento da thaki koina media da ugi pot amada Meitei gi se ekoi 130 years da 857% oi aduga naga gi na 909% oi aduga and new Kuki ga mezo group kangu sina 2505% oil sigi difference hauji 2027 gi census thirakpa matamda masidagi henna oirakpasu yai sigi pot mayam se ngasi khona khangaudraba ado tagadi closer Soo camp in Meitei area duda ngasagi amuk divert tok thokanda madugi divert tok thokra puslai pot mayam duna karamba ekoi ground da ekoi India di is not a signatory of Kuki refugee gi magi signatory oi the UN da refugee convention 1951 refugee protocol 1967 gi signatory oi ge refugee gi jaga lekte but yam early period tagi early 70s tagi koina Brahma Kuki refugee association na towan mayam ma hai tare ko sakthung mayam ma India government dagi lauraga lakhiba mayam singse masigi pot mayam singse koi ningsingba mathau tai aduna makhoi gi adumba chang tawriba pot mayam singse masigi da koina even nahan koi mahana koi gi madu kano da bigiba 19 May ra 20 May ra da orangani moina set deadlines for state union territories to verify illegal immigrants from Bangladesh and Myanmar to potse masisu ekoi yam
yam thuna masi khangtokpa mathau tai natragadi akhoi sumba mitop miyang ja mayam jina akhoi se changjala kan tawri posna akhoi masien su akhoi marak tasu adagi mayam ama nungai taba macha thola kan da community masing yam leiba lamse masi mutnaba aru masi niknaba honaba da hena mateng pangjam oi anu su gata nate any Kuki tribe se lawthokpa su makhoi gi pra abrocate tokthokpa potse masi tokthok matungda mi singje verify tawga mahana pireba deadline je 30 days yaudinga da Bangladesh members mayam je tanthokhiba taragadi Manipur santi je solution or position oigane na ismai thamse okay ja thank you so much aduga akhoi gi hujik lai diba irang je haurakpade hai tare aduga how mamangai digi su se masi chatnaramba gi pot si myamam leire aduga hujik akoina hani gi leramba pot sing se keep aside tawrakanda hujik akoi gi mangda tari ba hai tare suji gi matangda achauba manung thoiba conflict sida akoi gi major role am lokholak pai pot amakak leibandana masina akoina masi sigi irang sigi nei na matamda solution purak nabi oitaragasu kogi dialogue ki process kya dasu makoi se dum yauraga leibne significant kogi role am khaki lauraga leibendana su se am concern orak pai tare su gi militant outfit group sing se aduga sigi pochima leire aduga koi meke kya de yengu matamda asoibana pikthan ba koi gi lengak lon da soirak pa adagi decision making da soirak pa aduna maram oirakanda koi gi poloida mayam sina warak na bagi people are the only one ultimately who is suffering the most mayam sina khwai de wa ba posi prajana dum oihok ba haiba tare sigi pochima leire yam laibak thiba aduguma jangchar am khakta koi se ngasi leibi phibam dum leire aroi begi oina etentang no jan ni da oja losilak pa je hujiki leidiba tariat se designated kem tariak sin tariak sina lapthok khiba lapna koi manung hanjena mafamda tham ki bagi potsi masidaida karino masigi masida laiba potsi masi khangdok pa haitare masigi laiba khongthang si masigi understanding amaka koina neinarak na honarak pudang masigi magi behind the strategy ma leirabra koina uba ngamdaba haibagi potuma lakpagi wafam dudi ngasi lai se haitare losilakpagi oina oja masidaida akoi tongan wafam mayamam su pukhat pikre aduna taseng namak masi akoina kanu oiramba taragadi conflict se kare avoid tongnaba bugi mideng su yengba yare natre haira kanda akoigi hujik leiriba peace restore tawna bakan hona riba hui issue sibung lap na thaina bakra ka koi ge dugi ma divert tawna bi pona ma oina aduma oiram tar ga sam laibak thibi se oiduni hujik te koi gi PR gi government ne lakra matung da koi gi direct state ke affairs se direct ma gi charge ma loina pura ga leini marak sida itina size to boi oita so ethnic conflict ani gi marak ta leiriba conflict se oitar ga so loisin bagi pot to di haitare mana charge laurim dana madugi masi lefan ba kwel tawna bagi opportunity du di adum hujik su dum direct mana hujik adage koi gi control tawra ga leibindana PR direct government su leibagi pot am khak leibini swagi matang stani itina size to pot am su leire aduga state ki kano se affairs direct su mana pairaga leirabani laiba khongthang se ojal tentak na roi begun thambi am tiana hajarabada suspension operation ki camp sing si mafam hongdokpa haibasiga Manipur da santi porokpa haibasiga hakthing mari lena de nei khudi lose sima kari gino haiba tamda issue di suspension operation gi mingda toriba violations mayam sigi accountability fixed to busini kudamoina kana gumba crime to mi ama ikhoina khanga matungda mai mayum do hongdon badana crime to bodu thingba ngam gada banati haiba tare ma ki accountability to fix to matamda na khoina sumaina to ba cases kaya mu leire na khoina sigi su sigi ground rule violate to bi case myam leire hairiba mioi singsina extortion da genera me whatever high ribo me am sigi mai gi akoi gi procedure established by law to gi matungina lamdam du chali ba ain du gi matungina moi gi trial cha thaja to buni haiba tare masi kupsa laga thamaga akoi gi mafam hongdo pa haiba si akoi english are posturing haiba si ai sum akoi gi khai dare public ta sum eye wash kum bagi mong da oina taraga akoi mafam hongdo i du di haiba gumba oina chat pasu ai adana akoi na focus ta wadabadi mai manung de yaugudori ba quality of the process to ni haitare ada idi sam bida kana gumba any furuk mi oishunu mahakna magi chatpham thopa kanglot sido violate to batargadi in the batargadi madugi matik chaba process of law du matungina magi process athajaga bani haibasida lakado bani natragadi hairiba akoi issues divert to bani haina koina lokhom thoi adana akoi no koi wari saba sadaba di wari dim sar laini highway hangdo baja heng ma hangdo kado bani date piga to bani na koi appeal to do bani highway chalamra thing ba piganu adudi haiti sugi group sing sida hailu dana akoi highway thing ba haibje koi endorse to de masi highway thing ganu haidana my public ta hayudan maram di aina di highway thing bazi ya di supreme court ki judgments after judgments lai
adana sigi free movement thing ai poji kana ya ka yenga leidoino have a question sing shilai adana sigi exceptionalism koi ware haita we are really tired of this exceptional existence of the state called Manipur akoi si ain king exceptional loi ba koi chai ora kanda ad si akoi ki civil society na akoi ki miyam na sigi political awareness amasu lai mathau tai haitare masire sida akoi ki Meitei na tuni Kuki na tuni haidana laungna ba ka problem solve tokti haibatai adana ultimately the akoi whole civic society is akoi mangjar ka tuni haiba adana nahang hangi wahang sigi pakum si akoi na conspiracy ni dunia dane ni am ka hena haibasu chumphaloi kaina de madu bhamna sagar poi bdiai adu laiba political process to logic to yengu ba taragadi laiba mong si chahi ani helakpa haiba si satisfying oite haibasiga atopa amadana state government na se masai matho ningtina constitution matungina toba ngamjadre haibagi damakta article 356 thamiyuni haitare president's rule haisi adu ida koina pami basidi state government gi makoina lograbanina now the responsibility lies with the union government as per the provisions of article 356 adu ida koi evidently koi rule of law da or law and order situation improvement pame and now if there is no improvement then we have to raise this question adu mai thamsi okay thank you so much oza kidan da oza ro begina lo sila pagyo music central government ta akogi matam goina dum sadi wari sanaraga ko interlocutor ekemisa masamu su yauraga from time to time sigi pose dum lai aduga sigi batang kite oza akogi center na deal tawriba regarding the issue of su ai tare sigi poch leida adum exist to holakanda miyam dagi di abrogate tawkro irang ge tholakpada achoba factor amoin have poch lai si kholang murak de exist to holaga sum leita ragadi masida akogi santi purak na bagi please restore tor on bagi phiba mongkak semba yagadra ido kamai thambiniga sigi potadi hujik sigi closer of Kuki Soo came in Meitei areas na warusin on propose ngamoi aduga koi busu yaroi aduga maningwang sana da wapum amne lawe aduga kem tare to krawai thongiduna habagi mapum sapsa pi de adu then akoi ngasagi ojano ni loi thambigreba sidi da seng ha gadi koi angang macha sa thongbi sanabada akoi gi bhab ta da ba angang du da ngasagi si tawudam ne side gi direction an piraga sum tawhonbado almai man ba pot am khak yawe aduna sigi pot sidi akoi Kuki Soo group sigi makha da union government je lairabra aduga state government jo hana lairambra aduga si government matam gi government ngasi phawda Manipur da lengak sasan toribo kanggu singna hojik laungrei mayam se political minus ro pro laungna natana kana gi matam di kamaina si thama kamai ya hangrino aruga mito miyan cha mayam duna ekhoi ta sengna iramdam Manipur irai cha mayam ama ha na bagi damakta ngasi ta sengna plan to yaurabra ekhoi gi marakta gi jo haiba question am lai adugi mathakta ekhoi na hojik mamangi round khwai aham bada ina ngasai ai aham round da panjagi ba Manipur gi leiba lal hobagi samasya loisan gani north eastern state ge na Amit Shah home minister 2017 ngani subject to correction hoji ko maduna hagi ba pot hojik na 2026 pok da ekhoi nationalite ke pot loisalani maoist ke loi mayam hai na ko sigi manung jida ekhoi northern state solution ni high best nga sai gi singi jaga sing da ekhoi Meitei gi lal hobu sing leiba ngamdana ba khulai pai ba Kuki sing si government india yana ba khra di yokat kibra madugi yana ba sing do manung da COD na drug leiba duna makhoi se ta khut thab ngamdrabra adudi armed forces special point 1958 singi jaga da hujik leidi adudi sigumba lal hoba nongmai pai ba khulai pai ba mayam si suit at side order thokpa yadabra ground rule thugar agadi madugi anobu sing hapsal lakanda even hojiki pot ani khatang haib tare Manipur santi legi haib taragadi khoi ngarang laitan popi gi kenoda khoi gi low khoi ba chau matam tawna bagi pot amakha nung thana nauri ka na taw pot amkhak tholei dana ko ara adum kan security forces na mathak ta kakhat laga khulai pai ba sing ui drone daina chatpa ubo sing do phaba ngami ngamde adum kumthar ki haina ga su namdana low khoi gi adum tawwa adum yahalle ba ko ji khara makhai di ko khara makhai na taba sabchana hana lejarma masagi natural oiba pot mayam sing koi leibam thokpo sing do lahen bam khak peace restore tom khak pami na traga de koi popular government lai ngai da ngamdre haibadu hujik union government under president rules article 356 aruga madugi makha da lairu sung amaktam taragadi kanana la aga koi gi solution ga doino haiba question ngok lae adudi koi masel gi marakta dum yana hanba aruga no koi wari se khulai paiba lal hoba terrorist militant extremist revolutionist myam laibana ni aina tahalaga praja miyam wahan ragi pot amukha ngasi yakpada yaurobra haiba question amuk lakani aduna maduna tabada makoi government ga makoi gi lal hoba ga natraga even su sign taw kangu ga taw potna pot amu oijasan ko moi dil tawna but innocent common civilian people sing ngasi wari pot myam sing se masidi koi gi
बहुत मधु पॉपुलर गवर्नमेंट लेबदसु मधुगी मनिंग मखा तमना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन राइट्स दु सेफगार्ड सिंग दु लेट्रेना लेरमबदो हुजिक प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 56 लेरे अदना और गवर्नर्स रूल है गवर्नर पाल लेबे जगह से सुमाई तरप तारगदी अखोइना लो उद टेबल दु उरे अदगी मीडिया दा टाइगर और मीडिया टाइगर ओरे कई याउदबा मया याउदबा कई खोंगो चप माने हाइबा ताबदा दुमाइना मतम मतमगी गवर्नमेंट दु चप मानना हुजिकसु आर्टिकल 356 सस्पेंडेड एनिमेशन लेबे मनुंग पर्सन रूल्स लेबे मनुंग जिदसु सुमाइन लेबे तागदी प्रजा सिंगसी कनाना करमना कराइदा थाजरगा सी पोलोशन हाइबे खंगद्रबनिना इनोसेंट कॉमन सिविलियन पीपल अमो ओइना कोइना हाइजनिंगबदी हौजिक तसेंगना कुकी की सूसे मैतै की जगह होंदोकपा मसिंग ताथानबा नतब पूरा लोइसनगिनो पोट अमा तौबिरो मसिंग हंदरई पोटना हाना साइन तौनगिदा यावरा सीबा नाबा और अहन ओइसलकवा यावरगना ओरगना अदुदा लेपनी मसिंग सिगोतंग लेबा दका ओइ हारगना ओहेनबिरो अरुगा मखोयी कनोसी पूरा एब्रोकेट तौथोकपा अमा अदुगा एनी कुकी ट्राइब डिलीज तौनबा तौखिबा पोटसे मसिगा अनिसदंग अहांबा हाना तौरम मतुंगदा मखा ताबा पोट मयाम अमा ngसागी यूनियन टेरिटरी स्टेट ता डेडलाइन पीगिबा महाना 30 days सेट तौखिबसे मदुदा इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश म्यांमार खंदोकपदुना अहुम सुबा स्टेप वन तौबा मतमदा मणिपुर के एंटायर नॉर्थ ईस्ट के इंडिया की हुजी तौबा पोट मयाम से लोइनमक शांति ओइगनी अदुगा मखोई केम मयाम लैबो लैतबा सु याबा यादबा अदुगा मखोई इलीगल इमिग्रेंट मोई केम सिंग काय थंगरेना मखोई से इजराइल की डिसेंडेंट का हम हाइबनेबको इजराइल लोइन डिपोर्ट तौगे तौथोपिरो रै साइन थमसे ओके सर थैंक यू सो मच कोई लो सिलकपदा हुजी यामना थोइबा इरांग सैदा ओजाना सुजी याम फसन थंबीगरे हाय तारे अल्टीमेटली लास्ट दी कनाना थोइबा क्राइसिस की अनरेस्ट कनाना रिजॉल्व तौगने है पोत तुमने लाइस कनाना मसिगी दायित्व से चपटान लौगनी मसिगी फ्रेप से लौरा कांदा मसि कनाना इंटरवेन तौरा कांदा मसि लेफन गदुनो हाइबगी पोट सिमसु अखोइगे कोइसे उंगगा लेबा हाय तारे दुगा हौगिबदुदे दुम बिशेस सर्कल सिदा कोइसे कनाना लोइसन बिदुनो खंगदबगी याम लाइबक थिनिंगा ओइबा कनोदुदा सिचुएशन से दुम तारापि पिबमनि हुजिक लाइदिबसि याम नुंगाइजो जांगासे कोइ खना नैनबगी कनो सिदा प्रोग्राम में सरुक याबिदुनो पुंफान बेबेदमक्ता इकाइ खुमनजरबा पैनलिस्ट अखुमक अमुकसना ओजा किरण ओजा नोनी अमदि ओजा पाउजेल जाबु नॉर्थ ईस्ट टीवी में कै थाकत फोंदोकचरी गसिगे उमनदि ngai खोगी प्रोग्राम सि मतंग असि टेंशन जरे हयेंग गुसुं सोय सोयदना लमदम से थोइबा तोंगान तोंगान बै सुसिंग मतंग दा खना नैनबगी तांजा दु खोगी डायलॉग की फोरम न पुदुना लाकचेगी मियाम सुं सोय सोयदना मीटिंग ताबियु पुंगम पमुकाना खुरुमजरी Welcome to हक्चांग फन थमगे हाइरबदी इरमदा मसिमक्तदा लेबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुन हेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग याउना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगमदा अमु करिगी चटलुगनी अखोइगी मणिपुरदसु होगिक्ति अवांग बथाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायेंग पताप युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल where hope meets compassion अकुपम रोल गिदमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खबै सोई इम्फाल ईस्ट लेंगसिन बिरउ नत्रगा अखोइगी फोन नंबर 6909 390666 ता कॉल तोबिरउ